Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Ubatito Starwell Khan haka arpu sautri gubnai nailar arajar arpuway ulalum ya baro ki MDC Jongka Council banyak keren sani halor ki mat ki jura ki baka council kan haban pa ya ki jing ai jingmut syaka sorkar jella haka bayadai bat ka jing terwa Jongka sorkar pedeng ban wanra ya ka jing penbait themai Jongka kernit ka bahenreu Jongka riti sensyar kari India. Ha kajing ekren bat kilat pathai khubor hadin balawai kajing elang uba khany ula ong ba kajing ai jing mut jong ka council kalong ban kentat ye kajing penrung ye ka kentin panchayati raj namar ba ka kernit ka bahendreu ka thau bai halor kajing penne pensa ye ki riti ki dostor bat ban pen kubor ye ki dorbar shnong Shishole thoru ba kajing ai jing mut kalong ru halor ka para 12A bracket B ban pen kala ye ka kentin president syaka kentin governor MDC meeting. Kalau halor ke propose amendment bill, halor ke schedule. Masih akan pensyai soal ini. Habis ini berkini ke propose amendment ke standing committee kelawan kami akan telah gedungi. Lalu kesenam ada ketandai. Nada ng bakla hukunay mukhaan. Banpan ya kijing ajingmut na paro ki stakeholder lakalong nangi ki district council na ki ramba shnong na ki NGO na ki political party boper na ki sen ki boper pat nilai ay dari jongka ajingmut. Ban hadir itu ke standing committee ke lapha itu report ke soka sya ke home ministry. But hadir mengili ke report bapa ke standing committee nakalian ke isi nilai ya kijing bom yahap nakalian ke sini jadi katu ke ditimat di bagian ke standing committee kalau rekomend namar kata ya ke interest jom di council itu ni. Dan rengi kami yo anu nunggu respon. But kendit ilayo ya kajingtip makandan di Jinggelang ada Abu Turik ya ada balakat da chief minister yang ini dilainut ki CM jom di district council. Banyak keren halo kita amendment. But day halo ketika meeting ilayo jingtip ba kaladon ka video conferencing apa yang state government but the home ministry haka aputrik haka haunai Julai santarik Julai santarik araja apue oke keren ini kita tekimat kibaki ya keren kilong hakikat tu kan ini kibentar kibakam long concern ya di council kecuni. Dia kini kimat di lawan rak entah hampir Jinggelang jom baru ki MDC. Bak kabasau tak kalau bah hadir pada kalian kecuni ke isi di lapan kred. Jadi points kecuni kibangi raise ban pensno hadu government masyarakat ini. Nak kalian di MDC baru kila kalian ingin kiting ajemut kecuni. Kemudian kalau kacing bandong makin memihak dari orang masli dari menjur. Tiada kuat dan ay nama apa? Nanong takla ya kapan refloat api kat kabanga aduk pengandara apa ke komiti besar ini. Aki members of cabinet, but chief secretary, but advocate general Jongka state government jangan suai tidak tu ini ditimat kabaringkong kabangikran kedai haka number of seat di nakalian Jongka ministry di ajimut ba ki seat kinlong katkum kejindon Jongka population ya kabaka ministry ke suggest laku belum 10 seat
ya ka district council ke zongi. Dan rai na kalian ke zongi di peni ya ke jing bala da increase palat isi kan kata ya ke jinglong jingman jom bicara di putar kebangi om ke geographical condition jom di konstitusi di zongi. Dan nak tak ada ngimnya hab jingmut ya ke jing ketiu di sit. Bak kaba arapat kaban ketak jur ya ke council ke zongi ke day ka pelatihan. Nama ko hitip mata ki resources lani ka revenue jo district council kam kalau ka baduna tu kata bakala ang kata ya ketulok jom kinong tray lani jom di NDC tingis mo bala dakat nang buon di NDC kanang buon ke jinggut baka ni kan kata financially ya council na takadaw ngimenjur ya kecil kentil palat isi dan regula ayat ke nomor pak kabatian nama tidak pak konstruksi kibla ide berarti ya kumangan air nusa kung mau lai kung mau story kung mau sendut kung keciran kung mau rumkenet kung tertentu kibla di konstruksi pak kibla nila ide berarti ya diyakini pak nila ya wanlang harga juga dimendu baka ada wepat kan nomor kawangin sa ay state government bakit priang ya kecing aja mundur kecing mundur harga beda bat ketu kecing om harga beda bat ki nominated member kita ki MDC ki basu tum nak kali ada cumi ya om bakit bandar betak anut bat iwe ide kenteng klem dan kedo ba inde nak nonu betat rio and like Longmet nominated planning nomination of members. Apa buat kajing jiat bet yang dikuat di basusi. Klaim dah terdapat kumbala I had recommendation jom kastani committee kita ki 100% right. Hal beda pat kajing don jom ki village council. Ini bah ini ke amendment. Kawan rak ya kamu komporkan bala penrong ya kamu komtrikam jom ki panse tiras agawi India baroko anu ka jingpu jom ka siksidio ka bangi yo hangi kalong ban penne pansa ya ki riti itu stu ya kita ki customary law ki jumi ya kita ki klik law sensiat itu ni ki bakat kum ki riti itu stu dana kadau ka yin ni baru kowe gila menjur bangin nom pediam dan lele ya kali kaji ajimut jom kastani committee bangin dan village council Henry kidei ban recognize ya kido rational bijuni kum ki village council kamu buat ini ki existing rational bijuni kum ki village council om ban penyedai ya ki dosh nong ki jumi bat ki we bat ki village council ki badan kari India ko we kiran shu ki jing ajing mut na ka yang jong ka isi kum ha ka bede bat ka para kuat ini ba ni kuat ban replace dia tu ka jing om da presiden ngai ni ban bu be da ko ba kita ka di ba nak ada yang itu ni dikidan katu kan ni amendment paragraph katu kan ni di baka traditional custom ka juni di baka create di baka kai ka pateng kiba ni na ajimut saka soka pakan di comment ya kini di points kiba ni ada yang ka juni na ai dia terdapat ke kastan ke jumi ke resolution ke beberapa kalau bahkan state government kalian kemudian yang ini di jumut di jumi bat bangpal yang ini di jumi bisa kami ministry dari kepercayaan. Nah kalian di jumi mentangi terwalai pesan belong ki elected but armut ki nominated. Ini apa orang
baru kita kini ya, iyo accommodation katakan long kilometer. Namun dah ada kita kepot baru kini kuat. Dia nunjuk apa datang ahli isi. Tekan bu ini ya kecing ya ke council beri komen ya. Dan mereka ada di 4 engineer strike tu. Ki engineer strike di badan state ini kita ada lupa. Ki nongjiet di badan ni kahok banjiet agak election ini. Tapi kata-kata di Surabaya kan di Bantai, nak kalian lagi. Bala daya kejadian, kita beri komen. Beli kiri komen yang kegaru, beli kiri komen ini. Dia tak ada maka yang ini ya siapa dia karai, bah nombor dan kita ada persentage. Dan kita ini, nama hadin bawa yo ke amendment, kandan ke State Finance Commission, nantangin yo katung artikel 280, hakaba ki fund baru kait ki bangin implement kemudian ki ya hilang baga State Commission kita nombor diktai tenrei kajing ta ini pat baling ini ha ki village council kalau namar ba gim ko bandan artli ki parallel governance body haka grassroots level isuko mentang indon rong basno haka jo pon indon u chairman dong ka village council tikai ke banja isno kita dan tak ada orang yang ombet yang kesokan yang ajimut bahawa kedua rasno kan dehi ka village council. Ini ka amendment ke bahasa kandon ka State Election Commission. Kani ka State Election Commission kani ka independent body. Kapan kondok ya ki election ki bapel ki bahab apa ka district council. Tika diga ni ka body kan. Kapan sa frame taki egi rule bede baka election.